Upadar Hilario Slamare Parish Priest kajawai joka balang Katolik ula suit la shor la duai la pirat bat penok do bilat halor kipaya baningkong joka yang mani bathamai hasnong sok menting West Jante Hills hakashipau dari Urisau. Kiri orang ba bat kinong yalampat ba ki baladon lang bansaki bat kitbok ki kipat Katolik hakani katan kila pashat do bilat hakipaya hakani kasni. Uba wailat miki shila ulong uwe na kinong Krishan borba ban penurlong yakani ka jing angnu jung ki pai riunget Katolik hakani kathan. Lakerku penkentang ki paya ningkong bala penyeng na kabenta ban shnaya kan yeng mani thamai. Nang ta hadin ba upadar H Lamare Parish Priest Joai Diocese uladap ban ai ka jing kerku ki riurang ba bala don lang na du MLA MDC kathan kila shim benta ban penhap do bilat haki paya bala penyeng ningkong. Kinong ya lamba ki pa riunget kani ka balang kidap da ka jing ngongu ya baro kitu ki bala ple ya ki slakti jing ya rap na ka banta kani ka jing tumo. Pairunet jang pada balang kat ini sobite. Tuan makut balang hame blemen kerfu makata kita cekah. Kata bangin sepe ngote penyel peya ini mene buat kita bijune. Ne kejipule kitab Isaya anang bandri bandri. Kita menang ini kita tinggal kita yuk jangan beleng dari kita het jangan hai pencau kita kita jangan. Jadi pak jangan beleng pentah dari kita mensak tapi pak jangan. Ini lang kita kunset lang kita dengan beleng retak bagi. Karena kata beleng saya jangan. Kita orang kita pak jangan. Nanti kita yang mana mensak dari song kata terabangnya jenis mikrofon kebelah lagi. Lenga dua ngauat malam kenal jenis rekat kini kerana. Mikrofon makata kita kerja. Kalau mereka kerja kebentak. Kita lagi cek kira. Dan penulis kita ni tampai kebentak. Baru kita dan rumah kini tempat. Dan peji kini kerja. Peji tam jam kenapa jenis buat kerja kerja. Kena yalam jani protek etam protek letak kriya jikerpu bat air jikerpu mane le metut e bangi bentang lan betung utu yame metut e bangi bentang soba kerpu koda ya kan itu bentang nai gini ke yung mani ke yang pi hei joy por la kwa open sneau yo pi nei benta ke burom ke yang pi ki khon yang ke balang ngepok ke chnong sok menting hei por wo man ke tu ke jing penggentang padar hei ni to ke jing lut jing sep jandet pempenai ke pini yung mani to ngau ba kamu tuna lelak tengka ke jing lut itu nei bentau pun chnai ke jing em dam ki yang pi nei bentau wo ne wo ke burom yong hinong chong chnong yong ke chnong sok menting ngale itu nduna ada ne ke ski kam khande lak tam ki jing rak yo ngada no ya kapalak Kemo gini kecil yarap ngamang bukat yang kebalang. Hendrai nga pi kon kebalang. Nebak senyap tu pi untuk nelor roman pi wadang duk. Untuk kekam busuk pi. Ledem ketai kendilak ni wan peni piga. Tok lemban cing keceu yang pi. MP cispaknya payung ini. Cispaknya payung diwat ka kata cispaknya payung de ketai kendilak. Marsan hajar cium yasai pi. Nei pentawo penyok pi ketai kendilak. Kemudian hawa ya rapo ngamem ya rapo di betai he hendrai ngaya perkat dan betai ki chen ki buduk ne ba ne dam em mitai ne ba ka ba ong ni sia thu ka i to ka wan ka chnong ka wan ka palan to ka yung mani to ka pang sngit te i waro kwa ba i ka pang sngit ki yung iuman go po go pernai go tan chain tam ne ba ka jing yu luti ki yung i dewa penmanika go penpo go pernai dewa i ke ngo ke dem uyo i ke jing ku ko saratan no plai ka tengah kamu ada nagaliang ge nga de perchanga kat ye bala ho mie pentok penteni ye te jing em kam yong pi ivi pi but that memi de uyo be ye te ni bentau penbiang i ke jing kwa ge yong pi ngamem uyo be penbiang i jing kwa yong pi hendrai nga ye be penbiang i jing em kam yo ne ba ye per we kwa we em kam ikwa tu ikwa ngakwa aman nalik tangi em kam ki chak kana em kam ki jing nang jing sta kata tak jing em kam taka mo ngani nga ha di tem ngonong kong yo nga he jing sedang ni bus ngonong kong yo nga ne ba kam no sedang ngam mo mundinyo yo ke burom wa ke chnong sok menting e koi
Untuk ya kelami kita kicing yarap tu adu di bentar kepalang ke yang pira ni. Kejan meling bila ya kicing roy kipar ni adalah ya kecenong ketahu ke yang pi. Udi usurat kamu man kata baik dari yopi kat tu so siang kat pun po pernai. Mungkin siang ni handang debu siang muria dan ni dapat jesup piulai wan. Ke projek kau so pau so krur. Kini ke projek. Kau dah yarap di bentar yang pi.